Hallo Garstin, agus fáilte a bheis go SpeakGaelic. Ha min dáchas go bhfuil sibh a déanamh uirstas le bhí a bríon na Gaelic. Agus ma ha siamach go bhain a ha a fricirst iad a sin. Ní cwachan bicca, carn mór. Little stones will make a big cairn, which tells us that small things added together over time can amount to a large thing. And learning a language is something that really benefits from that bicker veik approach. Ní cwachan bicca, carn mór. There's also a very similar Scots saying, which you may be familiar with. Mony a mickle max a muckle. And that takes me to the very place where you'll hear Scots spoken, and to the theme of this episode. Iongantach, the Lowlands. Iongantach. Agus Sean a vis id father on san year a ha roin. We'll look at what defines the Lowlands. As a graker on a gale, the year with a tàrean Ìsle na Gàidhlig. Glasgow agus the nation Gahari. Calum Maclean lends a hand and is made to feel very welcome. And we'll hear how Gaels migrated to many areas, including the Lowlands. Fi gaat hier een voertuig van een kruchtje, dus van jaram, roen moor en gaal. Nisha han tau maun cynnychig di neachún sy hi Gàidhlig ile. Agus ha mi chotolichte fálche a chud Melvin Oosterhuis. A ha i'r fi chocod tína chéliorm sa studio. Agus Melvin mistáisi sin a bríon go ceirs ha bicin fístachi acum seo with the gains. Saun as an álvan jahau a chawir vi a furach an donation vat ceir bliana. Ha sin ceirs. Agus vic tú a dul a dhiclis na manach lia san Gaelic a chluin sin. Bí, yeah. Ma geríireh, agus éonseo lís gorán as an álvan jahau. Cymir a chur a eòlas i'r Gaelic an doiseach? Chétar is a chuile mí na Gaelic, sanas an arscoil fashion actually, or fa carrot agam a gionschig na Gaelic, or fa for echte an alpa san arsenjoch. Ach an econaam sin fa mis meich gemaan jonach gera kitsch ginnig Erik Canan Gobek jonschig. Ach nu a hanig me ag alpa fa me geri barach jonschig me jij an alpa agus nu fa me an san darna bliana econoi churmiram Gaelic hain jonschig utoch. Siad uafas a hínsneach, agus haísca bhfuil dúitsis agus beorla acid, an rá na skillin canin sin an cúteach agus san a bhí gúnsach na Gaelic. Hagan checu ha mis mé hi gyfele na chuteach mór ma ha canan an eile acid. Orsis dúrach skill a ha na bhí jonschig canan sombi agus nuair a vis canan an eile acid ha fis acid gyfel difran awn etter canan agus nochjal a hullere dúrach coionan ach an fachlan eile gyfel ritin etriolichte awn. An canig tú go bhfuilú an leip cóirsneach Gaelic an donation? Ha mis méige gyfel gynchecu or bí mi fiochan ridóg an a hullerid Gaelic a ha awn gus ma skilling canan a leschig agus fami an sas an sa chum geldjoch econoai kutoch awn an bohan bisin cur géker dói hula mias le kio Gaelic. How gemacht rípal le cíns. Agus ha ísca bhfuilú déanamh grís gríomhachas Gaelic, cúteach an drasta? Ha mi ginu gris gríomhachas ans na méan and so ha mi an dóchas gimbi ma chus Gaelic nos jarnar vis mi deisiol sin agus ha dúrach chuma a bhí gopur an áite farvel Gaelic ag hula duine agus bhí a claching na Gaelic ag nópers. Agus a bhfuil an dáchas do chuid Gaelic a chleachcaigh san amrí teach? Ha mi a géirí opur Gaelic aon as teho céimnachig. Ha mi an dóchas gimbi mi félanta an becin bblianachan agus ma fis clánachim ha mi géirí gimbi Gaelic ach cútoch. Agus seo céist a bheits mé cúd iad a thula duine a bheits a tuilbáin ar SpeakGaelic, a bhfuil fachgal nó apperst an an Gaelic a seairleicht agus curson. Ha se is stresse tú an na tíirna an upper sa searlam or se dúrach deis muoine ha gus cumil na aon sin gon gofheile cútramach gur an na cearsas agus gofheil bach a chéa na ha
ann de ringe a ha a dúna rit an cear, ha bailach ringe ann leis a bheoch cearst. Go dtéanamh apar joviach go sin. Agus cloiní sin barach fa Melvin na àite-adhraidh sa prógram na a bhise a bheis cádarúm. Achan is a bhfuil sibh san tuilleadh Gaelic a bhruidhinn, ma ha nach tá sí sin. You'll have heard iongantach, the Highlands. Iongantach, mentioned in our programmes on a number of occasions now. But what defines it? Well, iongantach brings together at least two elements. It's where Gaelic is spoken, including all of the Hebrides. It's also the geographical area of the Highlands, defined broadly by the Highland boundary fault line between Bala-Illy, Helensburgh, Bala-Illy, and Tron na Tìrean, Stonehaven, Tron na Tìrean. All of mainland Scotland, south and east of that Highland line, is considered to be iongantach, the Lowlands. Iongantach, encompassing the central Lowlands and the southern uplands. Iongantach can also refer culturally to Lowland Scotland, where the Scots language is spoken. And in Gaelic, we call the Scots language a bhruidhinn, a bhruidhinn. But you'll also hear alopish used. When we talk about iongantach or iongantach, we use id to say where we are. Iongantach, on or in the Highlands. Iongantach and iongantach, on or in the Lowlands. Iongantach. Although id is usually used to mean on, in this instance it means you're in the Highlands or the Lowlands. Many of the place names iongantach originally had their roots in Gaelic because Gaelic was spoken in these areas in the not too distant past. Nisha ha imig scialth cúlamh àite-adhraidh Gael, the history of the Gaels. Àite-adhraidh na Gael. For a number of reasons, including the clearances, economic survival and education, imrich, migration. Imrich has been a feature of Highland life for centuries. Because many Gaels continue to live iongantach, mainly in the big cities of Dunlop and Glasgow, they are considered to be Gael-i-bhallavodd, city Gaels, or Gaels of the city, Gael-i-bhallavodd. And we often refer to Glasgow as Ballamór na Gael, the city of the Gaels. Ballamór na Gael. Agus hasíne dul a húlth iad Ballamór na Gael an sa Na Tìrean. Súil a naníoch sibh cuid na fachlann is na haparstin a nochgus. Bhíonn daispean a gúr má Gael-i-bhallavodd ómhasach má. Ha mi na jawel na hug ach atá roprach dhéanú háast. Se dói bheithe bheits ann éonsach me éachtar na Gael. Nach makke wil ik Lowlands een skultje Gaelic a Gael párstam. Ha echt in een geil a gaaltach go cútramach. Gaat de hokkal aan een Glasgow look. A genauw na sa vale het de farnten. Genaun, sauna siadach fersta ha mahir, agus sauna éirin a ha mo waar. Ha sa gragara Gaelic geleor na siadach fersta gunam. Sjó, geprias aan henjam een Gaelic in a baltjenachke. Op het valley, agus ballach lochri. Lois kutschen a kaartjen akkamse as na herrig go kennlach ranjach. Gus anna glóis at sin? Ga je te gopa de roidach gan móre, nan gípadan, nan gemadan agus nan gachkadan. Gaak tjobach mahir sa siadach ferst, hanniket go balle moor na geil. Ha sa graker an a Gael de jöfed a dharin do veltjen a Gaeltach. Glaschu agus de neitjon gahari. Curson? Het al ras en echtri vigat hier een voertuig van een kruchtje is van Tìrean Ìsle moor na geil.
Ga cút mór na batúir fáha. Ha sin fír. Nach chael yn fech gyda sy'n gag sís yn fichel an an alap yn oan. Ach cheumannan imrich a hánig a stiùidio sin. Cosán a hacha da. Fa cosnog di aine de gautach, agus var y gyr i ben a bear. Waar gear I fóum cúteach cym I crétin. Jéimig at tín chun na galtach gur san sin. Se sinne hu gar am hín sin gan fel y fôr. Agus mys canw cael, ha bawn na gawn y fwtich yn y hánig. Bhí go Gaelic go múchuch gan am sin. Fa Gaelic leor an na Glasgow na a hannig Michigan vale. Agus vi mit je kunnige an naartje an sorgje. Straatje nenjamal, agus tallig an tause. Nach il sin féad chun an láin dú. Thugróna mis go céala an dé séinte. Den Michigan English Gaelic ju. Kun je to sein vdi a sin kutjach. Chásta sin na méta. An de thuig sibh a bhór chuid den chárug itar Éta, Sophie agus Luke. Luke's forthcoming project is taking shape, featuring Gael I Bhallavodd, the City Gaels. Gael I Bhallavodd. And Sophie thought it was a good way to learn about àite-adhraidh Gaels, the history of the Gaels. Àite-adhraidh Gaels. We heard about the movement of people using the question form a noun a. Is it from? A noun a. When Etta asked Luke if his parents were from Glasgow, she used a form of this. A noun àite-adhraidh. Is it from the city? A noun àite-adhraidh. And the corresponding answer was used by Luke to explain that his father was from Perthshire. Saun a Shirach Fiarsht. Saun a Shirach Fiarsht a ha mahith. Etta then remarked on the beautiful names of the towns in Shirach Fiarsht. She named Aberfeldy, Operfialdy, Ballachloichri, Pitlochri, Ballachloichri, and Ceann Cinlochranach, Ceann. We also heard a couple of examples of the verb to be in the passive voice. Etta said, ha sa gra. It said, ha sa gra. And later on, she also used na tìrean Ìsle. Isn't it believed? Na tìrean Ìsle. Although it's important to note that you'll also hear some speakers say hahar and chanílas rather than has and chanílar. And we'll return to this later in the programme. Va toirt agus iongantach an sa chórug nach éisian a díist rí bicinné. Bin daspen a gúr ma Gael I Bhallavodd ómhasach ma. Ha mi na jabban a hug ach atá róprach dhéanú háast. Se dói bheithe bheith saon éonscoch ma àite-adhraidh Gael. Nach maken we nog Lowlands een skultje Gaelic a Gael paarstam. Ha echt in een geil a galtach go cútramach. Gaat de hokal aan een Glasgow look. Ach nou na se vale het de farnten. Genaun, taun siadach fersta ha mahir, agus taun éirin a ha mo bhar. Ha sa gra Gaelic leor na siadach fersta gúnam. Agus inisio han tawmawn ffain machas yn studio sy'n Grisiac, agus a golf an yn cwdioch Calum MacIlleathain. Agus gyda ha Calum y galtoch, gyhanasach chamawn y mwy yn dwy gyhau yn tyrisio. Hai y gianaf y Bhallavodd, Ballamór yn Gaelf, fan y fel y chodgi chylach sy fai ddiaf. Sial sio, àite-adhraidh an yn ceann Ballamór Glaschu y galtoch. Ha snock. Ach, chachövlo me. I don't love the West End of Glasgow. Bialum a vi a mwy skultjoch arsing rúchel. In a broad rural expanse, skultjoch arsing rúchel. Ska sio, dochuch, ha mi nionach, odd.
Neanach. Rutile. Elise I could get gaul hanamse. I'm a lowlander. She gaul hanamse. I'm a galta. I'm a lowlander or foreign even. Galta. But only from a Highland perspective. Sheikh, Misha, Calum MacIlleathain. Kerson? Or Chabaun Gaeltoch rukig me ach tuilleadh Ìsle in tuilleadh. Aye, doch goed, ha mi galta. A chanile ge jiffer gosa. Sin skida seo, ha misje in toirt looking for, in toirt kreetvich a hanike galope sna Tìrean in the early 20s, sna Tìrean gin lína chai. Aha, ha ma cheann uye ervaren. My destination is in sight. Ha ma cheann uye ervaren. Shin in Gurdwara. Aatje kutrmach aan een behe gach Sikh. Aatje van een biet ceann agus Gàidhlig. Worshipping Gàidhlig. Togalach iongantach. Tjefa joya gra. Ní clachan beke carn mór. A shin gemaf hier in seo. Se aatje crinnechi a han sa Gurdwara, agus han tuavis adal tevestein an ballachan seo. Ha surgiet sing chaudari a dogam horstman koerst, ach musbrian miresh ha operakam di genu. Gach las an langer, shin in kitchen agus an talla, bier a gullige gevi agus gaiche. The langer is the name for the kitchen and the hall where food is prepared and eaten. Besikich a gober gesur hollach, work voluntarily, a gober gesur hollach in seo. Van kitchen trang, ach ha mi an een schamer ha gema na sochgere. Het in draste in chishmian levig, reading, levig, ivaris fat da la. Being scripture, guru grant saibji, a levig, behoshach gejirig, gunstad. Shin geboor mile gele tuilleadh. That's almost 1,500 pages. Mile gele tuilleadh. Yef me mach barach mun togalach iongantach seo inishe. Time to find out more about this amazing building. Fisker master shit. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. This is a Sikh salute, which means the khalsa belongs to God and victory is of the God. It's a beautiful building. When was it built? The Gurdwara was built in 2016. For the Sikh community, Gurdwara is very important. Gurdwara is open to every human, and if they follow the basic tradition, they shouldn't be carrying tobacco, alcohol, and they have to take the shoes off. Our Creator is same. So that's why the Sikhs believe in one God, and the one God is the Creator for us all. Han taumaun ersen bieg. Thank you. Shit blaste. Jich mi kus agus bevalum suye in seo ach habarach riechkin. Seo gatka. Shorsha jahapach fein yin. A kind of self-defense. Sapach fein yin. Femi to be lua let voik, fast of body, lua let voik, ach le chin hochker. Calm mind, le chin hochker. Ha Japnit sing viri gatka fatvehe. Within the religion, this is a form of art which is being originated from our ancestors. So we are carrying on forward so that this doesn't get extinguished. We try to teach everyone in the community, not in only our community, but we also welcome kids from different communities as well. This is one way of getting ourselves connected to our religion. What a place. Apercuro falche vla Rome. What a warm welcome. Apercuro falche vla Rome. Agus dynja le. Me va mi galte et alles tjech, ha mi nam charit tjinamach. Tach belichtse a chalbum. Agus mar a hoorstje heen, apeth jo eisimplet je napperste vakke na betraje. Ní clachan bikke carn mór. When Calum was approaching the Gurdwara, he shared a useful phrase.
Ha mo cheann nuille iad fada. My destination is in sight. Ha mo cheann nuille iad fada. We learned that to work voluntarily is a gopeth gusúrthalach. A gopeth gusúrthalach. And we now know that when a warm welcome awaits me, you can say gavil fáilte bhláróim. A warm welcome awaits me. Fáilte bhláróim. Agus ha min dáchas gavil ur ceann nuille iad fada cuideach. Tionndadh sa Gaelic. And to help you get there, you'll find lots of additional resources on our website, as well as information about Gaelic language classes you can join. Agus cainnichibh gimfuitshibh Calum MacIlleathain na mian and socialta, for an bia a torsgain and tuilleadh iongantach. Ha Melvin Oosterhuis called the roomsa in ishe. Agus Melvin chunnig sin Calum in shit an Glasgow. Seo cés chams bajach. Jim Bala Charlotte. Glasgow na Tìrean Ìsle. Féimire gurhearlam Glasgow ag thionscabile díoch nas beáthile a nas móa ach stolan den éitin cúteach ha gomáilech gohheilech go becri sin agus gnuige díoch cáiseach gan na thula ad. Agus an bevallet siúil fiúch na hallapa. Before, yeah. I mean, yeah, a hula first, Jagalafa, Eichen. I guess, I mean, Dolagai in lesson and drive because I'm being us also nervous car, ach, ha me and dochas, bach, Eichen, Eichen, Eicher. Sound as a knowledge house, and in you gain bicken being quasa how? So, sauna, Ballamore, anon, Tefon Aaron and Tìrean Ìsle, Hammy. Ja, se ball snoke haun, ach chaellecha mór agus chobeori Glasgus. Jim Jifford is smó house múnich go ha itir an Lowlands agus alapa. Well, hamis meiche gewel barach ag daine anon alapa anon culture traditionte, mar kio agus downsichen agus uitig traditionte, or ha kilt ag ga voor hule fer show agus ha hule dinge jolig downsichen keili. Agus ha ceol traditionte na first foreign culture seo agus channeall leithidrid an san Lowlands, like channeall mise eòlas ceol traditionte as an Lowlands bhach ó an cloin ó ga. A bhfuil ferach cin gré alapa do gachi in is? Ha gin checkú ha mi an dóchas a bhí a furchan seo son blian I gemóra stocha wat man fethe, so. Taflet gemód urs an tína bhrín ring seo, ha chum ma àite-adhraidh agus gur ma àite-adhraidh cuideach lís an tríoh iongantach. Thank for. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Alpa's YouTube channel to support you with your learning. Nisha mis Lynchen orn lís an iongantach, Jimmy ein bicint in chóirugh a bha itar Luke, Sophie agus àite-adhraidh a dhíist. Dá arás an neachtarí bhí gat an fuatach fan a cruchtjin is van Neraun, mírún mór na gáil. Chai cút mór na batúid fáwa? Ha sin fír. Na chai lert an bheach gur sin a gaach síos an bhícheal an malap an óan. Ach cheumannan imrich a hánig is stiùidio sin. Cosán a hacha da? Tá cosnach dí aine de gáiltach, agus bhar a géirí bena bear. Bhar a géirí fóam cúteach cam I creitin. Dhéimige tín chun na gáiltach gur san sin. Se sinna húcar am hín sin gan bhela bhór. Agus mus canú cáil cha bán na gám na fuatach in na hánig. Bhí go Gaelic go múchuch gan am sin. An sa chóirugh chóilde sin överin imrich a dhéanamh chun na gáiltach. One of which was that people were éadam fuatach, evicted or cleared. Éadam fuatach. We also heard eta referring to Aunam fuatachin, the time of the clearances. Aunam fuatachin. Did you pick up on the new phrase, Mérún mór na gáilth, the ill will of the Lowlander? Mérún mór na gáilth.
referring to discrimination in the 18th and 19th centuries. During this time, exiled Gaels, perhaps even Sín Tìrean Ìsle, Míchael's ancestors, Sín Tìrean Ìsle, emigrated to places as far away as Albapanúg. And did you hear Luke's phrase as he was talking to Etta? Bhí Gaelic gamúchuch. Gaelic would be suppressed. Bhí Gaelic gamúchuch. But Etta explained that there was Gaelic Gaelior at that time as there is now. And I can vouch for that. Ha Gaelic Gaelior hast an an ballamór na Gaels agus an Na Tìrean. Up until now, we've always used verbs with a subject. Hami, chunnakiat, except when giving orders or instructions. Foscail and Doris, gav good the live chli. But Gaelic is a form of the verb to be. Ha, va, which doesn't need a subject. Instead of saying ha dúne or ha iat, we can say hahad. Hahad a géisteach. People are listening. Hahad a gra gavil porstad dúnse. They are saying, or it's being said, that the airport is shut. And in the past tense, vahad a gieri gnaharichuch in rialtas and loch. They were wanting the government to change the law. In this impersonal mode, all the forms of the verb change in the same way. So instead of the question, vil, we can say vilar. Instead of an roar a gieri aharich more. Were they wanting big changes? And chanil becomes chanilar. Charo, charoar. Charoar a gieri ach aharich and bicke, they only wanted small changes. Van tuavas fistichiakin an sa program seo. Doch tar sin súla bheis cuid de na dúnsaigh sin. The Lowlands is iongantach. Iongantach. But to say in the Lowlands, it's àite-adhraidh. Àite-adhraidh. The Gaelic for the Scots language is bhruidhinn. Bhruidhinn. Or Allopish. Allopish. And to talk about the history of the Gaels, it's àite-adhraidh Gael. Àite-adhraidh Gael. Agus nach maach go bhfuil Gaelic go leor de clointin I bhgáltach gan dú. Cainigh gan faisibh an palchas tuhan dúnsaigh an marich líonacin. Agus na diachnigh gan fúrtibh na programan san tre a chaite díist iPlayer a BBC. Chuma ma thuris ma ha, cumar veribh a brín na Gaelic. Tìrean Ìsle.